gede. Alah, bajil tenan to lek. Halo bos, dalannya piye bos? Nesu, nesu, nesu. Spotnya bos, spotnya jos, spotnya super jos. Sama sekali nggak ada yang mancing bos. Loh, cuman kita bertiga. Studi dhewe kamu do bablas yo karepe yo ora. Ning kene lho spot kok ngene lho. Kaya ngene kok ranting mancing. Oh. Oh, lha sakjose tenan. Sakjose iwak-iwak tok. Pokoke mang mriki. Tak goleke spot sing hop gen viral. Wong kene mosok kon goleki nggon spot sing viral ya. Piye no, kita itu tukang cari spot viral ya. Kira bos. Benar. Oke. Segitu aja ya. Kita tak prepare dulu. Oke, kita milih spotnya sini ya bos. Kita di parkirnya sana. Tapi kita mau ke sini aja. Biar kita itu ganti baju, tas-tas itu masih bisa diawasi. Ya sebenarnya nggak ada yang mancing nih, bener nggak ada yang mancing. Tumben hari Minggu loh. Ini hari Minggu sampai nggak ada yang mancing, bangetan spot kayak gini. Iwak tok. Sajo sih. Yes. Nyus. Oke, kita wah kita taruh sini tasnya, mancingnya di situ. Yo. Inilah spot idamanku. Mantap jiwa. Oke bolo, udah dapat titik spot. Bismillah. Wah, lumutnya jos bolo. Wah, kak tenan strike dah badal bisa strike bos. Lumutnya mantap nih. Padahal aku baru nyampe loh. Itu udah strike oh nih wah, asem nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih. Tetap pakai ramuan. Masih setia dengan Gedibal Fishing. Oke, bismillah. Kita oblak-oblak dulu. Juga ya orak lho lek kowe. Aku lagi arep anu lho iki. Njajaki lagian. Bismillahirrahmanirrahim. Kandas sih. Kandas saudara. Beginilah saya caranya menguntir lumut. Oke, enggak kandas lagi. Duk. Alah, iwak le. Alhamdulillah le. Ani. Iwak. Perdana rapopo bolo. Kena langit-langit tok. Dua jari gemuk rapo. Ikan penyelamat dari kegablukan. Enggak masalah. Kita lanjutkan. Mau cari babon tuh ya berawal dari yang kecil. Iya. Mang mriki le. Tadi digeser soalnya di sana tadi nggak ada pergerakan bos. Loh ini langsung pergerakan terkini. Oh mobil dhuwur ora sida mlaku. Dumbul ketok. Cek ora iki.
Icek mangan ora, icek mangan ora. Ontek. Kita kasih lumut lagi dong. Kasihnya dikit aja, segini aja. Kan mulai makan itu nggak usah boros-boros. Biar cepet kena nggak usah dikasih banyak-banyak lumutnya. Tuh, alah, yo. Tenan jo. Ya aku setok loro. Loro lagi aneh iki mangane gayeng. Bajirat ra kena. Laku teke. Enak tenan ngetrik miring mlaku lho ra kena. Tembak piro? Padha nggonamu. Padha wingi. Heeh. Alah, ra bablas. Disentak tok. Yo. Bablas yo. Genti babon genti cah masuk dicelik gendon cah. Oh iya. Go babon lek. Iya. Alo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 l
ya. Ya, ya, ya. Ada utul, ada utul. Ya, ke langit-langit tetek. Ani ke langit-langit tetek ani. Ya, dari tak lek. Ah, deni lek. Betul ya. Lek langit-langit tetek. Utul lo piye no? Ta. Sorry lek ani. Ya, ada utul. Sorry. Sorry lek ya. Ini bola. Aku ya entuk lek. Tok babon dagu kuning. Oh, dagu kuning. Berarti nek tunggal lek ora dagu merah lek. Nek tunggal iki. Hari lek nek ya ketek Dinamo wis aku ngalah iki. Dinamo iki kena. Judune golek tekan kono ya. Alah, apa nggonmu dagu merah to? Nggonmu dagu merah lek, renek tunggale tenan. Golek oleh dagu kuning enek tunggale. Ngandani ya. Ora senggolne. Ngandani ya. Dagu kuning. Lho kan dikondor-kondor. Duk. Alah. Nilan oleh. Lho, tanpa perlawanan. Alah, gaul gampang. Mudah gede. Mayan bola. Timbang ndek mau iki tolong nyari lumayan nih. Ora apa. Tambah. Hah? Ora cedak. Cedak. Mayan. Bar iki babone yo. Alah, nyantol. Ya, keloloten wis ben. Iki cek lho. Cek. Aku gurung nganggo sithik kok. Alah, bos. Bos, tadi dapat segini loh, bos. Tadi sayangnya enggak kerekam. Mode foto, wah. Berubah ke mode foto sendiri, wah, semene. Segini loh, bos. 7 jari. Ada 7 jari. Soalnya saya pakai kas tangan loh. Tik.
Sayangnya nggak kerekam, ya ampun, ya ampun. Ah, yong, ikan segini loh, nggak kerekam. Berote sangar. Iwak gumiwang loh, segenah minumi. Sajo tenan. Ah, sayang. Tadi di sini dapet deh, tapi nggak kerekam sayangnya. Asem. Rugi bantar. Loh, tadi saya sebenarnya udah dapat berapa ini? Dapat lumayan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah dapat 5 ekor lah, tapi cuman kerekam 2 ekor. Wah, lemes lek. Tak lodak babone. Ben. Timbang gondol anu wae. Gondol karambah. Apes. Enggak kerekam. Gajah masih ada temen nih. Masih makan. Lek, gede. Alah, bajiret tenan to, Lek. Ya Allah, Lek. Bajiret gede tenan ya. Aku yakin gede mangane geget-geget tok. Betul tenan ya. Heeh. Aku rak sabar dian. Karek sak setep kok, Lek. Tak cetek iki. Lah nggonku ana iki wong ngandas kok kena kuwe tok. Asem ane. Dedel. Aku yakin iki mau iwak gede kok. Malah digeget-geget nyenengke tenan kok. Karepku kelamis runggut jangan lek bedote ngarep kok. Yalah, apesenan. Mantuk babon gede wae ora kerekam iki dedel. Iwak neh, Lek. Alalah. Lek. Wih, samene Lek. Padha mau Lek. Daguku ning Lek. Telat rekam ra apa timbang ra entuk iwak. Iya, timbang ra entuk video tenan entuk iwak. Oh, mene-mene Lek iwake Lek. Lek Ani seneng to iki. Seneng sik Lek Ani. Wah, polah wae kusik to. Sak mene-mene bos iwake la. Aku yakin mau prempes ngono ora dilewati lek ora dipancing ya piye no. Sak jose tenan iki. Walah. Telat rekam ora apa-apa, sing penting iwake mentas. Nah, yuk. Oke bosku, kita pulang. Sebenarnya belum sore tapi perutnya lapar bos. Nasi di sana tadi belum dimakan. Hasilnya bos, malah biapan tak bos. Kayak ini bos, BGM lo bos ki. Allah, muncrat bos. Bapak nih lo, cangkeme sak lawang bos. Wow, kayak gini bos. Iki Pak Bu yo iso entuk ngene iki bos. Sorry Agus Gendon. Cekel pakmu kabeh bos. Babane cekel pakmu kabeh bos. Sorry bos. Segitu aja ya bos ya. Kita lanjut lain waktu. Semoga kawan-kawan mancing semua terhibur. Sayang banyak yang telat rekam. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.